Tervetuloa tähän tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistötilaisuuteen. Ensin lyhyet lausunnot ja sen jälkeen kysymyksiä. Добро пожаловать на совместную пресс-конференцию президента Финляндии Саули Ниинистö и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сначала будут заявления президентов. Olkaa hyvä. Пожалуйста, господин Ниинistö. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Спасибо, добрый день, приветствую всех. Olemme käyneet varsin mielenkiintoiset ja hyvät keskustelut. Asioiden määrää kuvastaa se, että tulemme myöskin jatkamaan vielä illallisen aikana monista aiheista. Мы провели очень интересную, очень хорошую, конструктивную беседу, и об объеме наших совместных дел, вопросов свидетельствует то, что мы еще собираемся продолжать за ужином сегодня. Olemme pääosin keskustelleet kansainvälisistä kysymyksistä ja halusin tuoda sellaisen ongelman esiin, että me elämme tavallaan kierteessä, josta ulospääsy on aika vaikea sekä ehkä Unkarissa että myöskin keskinäisen luottamuksen puitteissa Itämeren ympäristössä. Да, и я поднимал во время нашей беседы вот такую проблему, что мы живем в таком мире, где наблюдается своего рода такой порочный круг, вот, из которого достаточно сложно выйти. Это касается и ситуации там на Украине, так и тех вопросов, которые у нас наблюдаются здесь, в регионе Балтийского моря. Ukrainassa käydään nyt tiivistä keskustelua Minskin sopimuksen täyttämisestä tavallaan kahdessa kokonaisuudessa, toisaalta turvallisuuspaketin ja sitten poliittisen paketin puitteissa. Потому что на Украине сейчас идет очень такая активная дискуссия по поводу исполнения Минских соглашений. И проходит это, можно сказать, на двух направлениях. Во-первых, по направлению безопасности и потом по направлению политического урегулирования. Ja ongelmana on ollut vähän se, että toinen paketti ei etene, tai kumpikaan paketti ei etene ennen kuin toinen paketti on edennyt. Ja näin vallitsee sellainen ноллатилантeen kierre. И получается так, что ни одно из этих направлений не продвигается, нет прогресса в одном направлении, если нет прогресса в другом направлении. И получается такой круг замкнутый при этом, и дела не идут вперед. Nyt ymmärsin, että tulitauon pitämiseksi on varsin perusteltuja ja toivon mukaan onnistuvia pyrkimyksiä. И насколько мне известно и насколько мне понятно, сейчас для того, чтобы гарантировать соблюдение режима прекращения огня, делаются серьезные усилия. Ja siitä ehkä sitten voitaisiin käydä ikään kuin askel kerrallaan kummassakin kokonaisuudessa eteenpäin. И начиная вот с этого, можно идти вперед, двигаться вот на этом пути, как в одном направлении, так и в другом. По одному комплексу вопросов, так и по другому. Mitä tarkoitin sitten tällä Itämeren alueella? Me olemme hyvin tietoisia, että Baltian maissa muuallakin tunnetaan pelkoa Venäjää kohtaan. И почему я сказал о ситуации в регионе Балтийского моря, это потому что нам известно, что в странах Балтии и в других местах тоже там присутствует определенные боязни или страх перед Россией, там боятся России. Ja toisaalta Venäjällä tunnetaan NATO suurena uhkana. Это с одной стороны, а с другой стороны в России НАТО рассматривается как большая угроза. Jottei tällainen kierre jatkuisi, avainsanaksi muodostuu luottamus ja se, että kyetään tekemään edes pieniä askeleita toiseen suuntaan, luottamuksen palauttamisen suuntaan.
И вот таким образом и получается такой замкнутый круг. И чтобы разорвать вот этот круг, ключевое слово при этом это доверие. И для наращивания этого доверия, для этого важно, чтобы хотя бы маленькими такими шагами мы могли бы двигаться вперед в правильном направлении. Tällainen pieni askel voisi olla vahingon välttämisen tie, ja siinä tarkoituksessa olen ottanut esiin tämän paljon puhutun lentämisen ilman transpondereita. И одним из таких небольших шагов, наверное, могло бы стать деятельность или работа по избежанию всякого рода там негативных инцидентов там, или аварий. И поэтому я поднимал вопрос о полетах авиации с выключенными транспондерами. Meillähän on, tai olemme tulleet kaikki tietämään, että siinä saattaa olla suuri vahingon vaara myöskin. Потому что нам всем известно, что такие полеты, они все-таки привязаны с определенным риском и достаточно большой опасностью. Ja olenkin ehdottanut, että pyrittäisiin Itämeren alueella sopimaan yhteisesti, että transponderit otetaan käyttöön, ettei ilman niitä tapahdu lentoja. Да, и поэтому я, в общем-то, вынес такое предложение, чтобы в регионе Балтийского моря была выработана, достигнута такая совместная общая договоренность о том, что эти транспондеры всегда должны включаться при полетах в этом регионе. Meillä on myöskin kahdenkeskisiä asioita. Eräs niistä liittyy Krasnoi Borin jätevarantoon, joka on myrkyllinen. Se tietysti vaikuttaa kaikkiin Itämeren asukkaisiin, se riski. И потом мы обсуждали также такие двусторонние отношения, двусторонние вопросы. Один из таких вопросов связан с полигоном опасных отходов Красный Бор. Там действительно токсичные отходы хранятся. И существование вот такого рода объекта влияет на жизнь всех жителей нашего региона, региона Балтийского моря. Pohdimme vielä illallisen aikana, johon myöskin ympäristöministerimme osallistuvat käytännön tietä tässä eteenpäin. Suomessahan Ekokem-yhtiö on ollut selvittämässä tätä asiaa, ja olen ymmärtänyt, että Fortum, joka nyt on ostanut Ekokemin, on edelleen kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä. И мы будем продолжать обсуждение вот этой тематики за ужином, и там будут присутствовать и министры экологии наших двух стран, и будем уже рассматривать, обсуждать такие прагматичные, практические шаги или мероприятия, которые могли бы предприняться при этом. У нас в Финляндии есть компания Ekokem, которая уже изучала вот эту проблематику, и компания Fortum, которая недавно купила компанию Ekokem, заинтересован в том, чтобы продолжать вот эту работу. Illallisen aikana keskustelemme myöskin taloussuhteistamme. Nehän ovat kärsineet, kansainvälinen suhdanne on todennäköisesti pääsyy siihen, ja huolimatta rajoitteista niiden ulkopuolella on tilaa kyllä pyrkiä tasapainoittamaan tuota kansainvälisen suhdanteen tuottamaa kuoppaa. И потом за ужином мы также будем обсуждать наши торгово-экономические отношения и дела. Там вот в этих отношениях там наблюдается известный спад. И, наверное, в основном он обусловлен международной конъюнктурой экономики и практически за рамками тех ограничительных мер, которые действуют, которые существуют, еще остается достаточно места для того, чтобы развивать вот эти отношения и таким образом противостоять вот этой международной мировой такой конъюнктуре.
Haluan vielä kiittää presidentti Putinia erittäin mielenkiintoisesta ja avoimesta keskustelusta. Хочу еще в заключение поблагодарить президента Путина за такой откровенный и конструктивный разговор. Спасибо. Уважаемый господин президент, дамы и господа, Arvoisa herra tasavallan presidentti, hyvät naiset ja herrat, действительно в узком составе сейчас состоялась очень обстоятельная беседа. todella supiassa kokoonpanossa meillä oli erittäin antoisa keskustelu. Надеюсь, в таком же деловом ключе продолжим переговоры с участием делегации в расширенном составе. Toivon, että samassa hengessä me jatkamme neuvottelut myöskin laajemmassa valtuuskuntien kokoonpanossa. Хочу еще раз сказать о том, что считаем Финляндию приоритетным нашим партнером. Haluaisin vielä kerran sanoa, että katsomme Suomea olevan meidän prioriteettikumppani. Наши отношения действительно опираются на прочный фундамент дружбы и добрососедства. Meidän suhteet todella perustuvat hyvin vakaan ystävyyden ja hyvän naapuruden pohjalle. Разные были периоды в истории наших отношений. Meidän suhteiden historiassa oli erilaisia ajanjaksoja. Напомню, что Россия способствовала независимости Финляндии, первой признала эту независимость. Столетие этого события будем отмечать в следующем году. Muistutan, että Venäjä on edesauttanut Suomen itsenäisyyttä. Oli ensimmäinen valtio, joka on tunnustanut Suomen itsenäisenä valtiona. Ja seuraavana vuonna me tulemme juhlimaan Suomen itsenäisyyden 100 vuotta. Мы продолжаем сохранять с нашим соседом политические контакты, вести партнерский диалог, активно сотрудничать в торговой и экономической сфере. Me jatkamme yhteistyökumppanimme kanssa poliittista vuorokeskustelua ja aktiivisesti teemme yhteistyötä taloudellisella alalla. Правда, в связи с известными событиями мы несем в этой области значительные потери. Tiettyjen tapahtumien yhteydessä me saamme hyvin mittavat menetykset tällä alalla. Но прошедший только что в Петербурге Международный экономический форум подтвердил заинтересованность наших финских друзей в расширении взаимовыгодного экономического партнерства. Mutta äskettäin Pietarissa pidetty kansainvälinen talousfoorumi on vahvistanut, että meidän suomalaiset kumppanit ovat kiinnostuneita kehittämään taloudellista yhteistyötä. Сейчас в России работает около 7000 финских фирм. Nyt Venäjällä työskentelee noin 7000 suomalaista yritystä. И многие из них переходят к локализации продукции в России. Ja monet niistä alkavat nyt tuotantoa suoraan Venäjän alueella. Объем финских капиталовложений, инвестиций почти 7 миллиардов долларов. Ja suomalaisten investointien volyymi Venäjällä on melkein 7 miljardia dollaria. Российских в финляндскую экономику 2,5 миллиарда. Venäläisiä sijoituksia Suomen talouteen kiertyy noin 2,5 miljardia dollaria. Продолжаем осуществлять крупные проекты. Me jatkamme suurien hankkeiden toteuttamista. Имею в виду в том числе энергетические, Pitäen mielessä muun muassa energia-alan hankkeet. например, в Финляндии строительство на северо-западе с участием нашего Росатома атомной электростанции. Общий объем капиталовложений превышает 7 миллиардов долларов. Esimerkiksi Luodis Suomessa rakennetaan ydinvoimalla. Hankkeeseen osallistuu meidän Rosatom. Ja sijoitusten kokonaistaso on yli 7 miljardia dollaria. В России активно работают финские фирмы, я уже об этом сказал. Например, финский концерн Fortum, о котором было здесь упомянуто, в апреле завершил масштабную инвестиционную программу объемом 4 миллиарда долларов по модернизации теплоэлектростанций в российских регионах.
Venäjällä, niin kuin oli jo mainittu, aktiivisesti toimivat suomalaiset yritykset ja muun muassa Fortum, josta täällä oli jo toskin mainittu, tämän vuoden keväällä on suorittanut hyvin laajamittaisen investointiohjelman, jonka puitteissa uudistettiin sähkö- ja lämpötuotantolaitokset Venäjällä ja kokonaisvolyymi tässä ohjelmassa oli noin 4,5 miljardia dollaria. Продолжается сотрудничество в судостроительной сфере. Jatketaan yhteistyötä laivan rakentamisessa. Наша объединенная судостроительная корпорация с 2014 года является собственником Хельсинского судостроительного предприятия. Venäjän yhdistetty laivan rakentamiskorporaatio vuodesta 2014 on Helsingin telakan omistaja. Осуществляются здесь хорошие проекты, в том числе высокотехнологичные. Täällä toteutetaan hyvät hankkeet, muun muassa sellaiset, jotka edustavat korkeaa teknologiaa. И в апреле этого года начаты ходовые испытания первого в мире ледокола, работающего на сжиженном газе и дизельном топливе. Ja tämän vuoden huhtikuussa aloitettiin koeet ensimmäisestä jäänmurtajasta, joka käyttää polttoaineena nestemäistä kaasua. Господин президент упоминал о экологическом проекте. Herra tasavallan presidentti on maininnut ympäristöalan yhteistyötä. Это действительно острая проблема, и если ее не решать своевременно, то она может стать не только региональной, но и межрегиональной. Чего бы очень не хотелось, у нас хорошие отношения и наработанное партнерство с финской стороной в сфере экологии. Tämä ongelma, täällä mainittu ongelma, todella voi paisua mittavammaksi ongelmaksi ja se voi koskea ei pelkästään meidän aluetta, mutta voi koskea muita alueita ja valtioita. Ja siitä emme haluaisi. Meillä on todella saatu aika hyvä kokemus yhteistyöstä ympäristöasioissa. Что касается вопросов безопасности, в том числе в регионе Балтийского моря. Mitä koskee turvallisuusasioita muun muassa Itämeren alueella? Господин президент обратил мое внимание на инциденты, которые там происходят, и на ситуацию, которая сложилась в регионе Балтийского моря. Herra tasavallan presidentti on kiinnittänyt minun huomiota erilaisiin onnettomuuksiin ja tapahtumiin, jotka täällä pitävät paikansa, ja siihen tilanteeseen, joka on muodostunut Itämeren alueella. Выступил с инициативой разработать систему мер доверия, повышающих безопасность в регионе Балтийского моря. On ehdottanut kehittää luottamustoimenpiteitä, joiden tarkoituksena olisi nostaa turvallisuuden tasoa täällä Itämeren alueella. Напомню, что не только российские самолеты летают над Балтикой без соответствующих приборов, не включая соответствующие приборы опознавания. Muistutan, että ei pelkästään venäläiset koneet lentävät Itämeren yllä ilman toimivia transpondereita, Но и все самолеты всех стран НАТО. mutta myöskin kaikkien Naton jäsenmaiden lentokoneet tekevät samaa. Количество полетов стран НАТО над Балтикой в таком режиме в 2 раза превышает эффективность полетов российской авиации. Ja NATO-maiden lentokoneiden lennot Itämeren yli ovat 2 kertaa enemmän kuin venäläisten koneiden samanlaiset lennot. Это не наша выдумка, это статистика. Se ei ole meidän keksimä luku, se on tilastot. Мы согласны с предложением президента Финляндии. Me suostumme Suomen tasavallan presidentin ehdotukseen. И более того, по возвращению в Москву
дам поручение Министерству иностранных дел Российской Федерации и Министерству обороны поставить этот вопрос на повестку дня в ходе предстоящего заседания Совета России-НАТО в Брюсселе, который должен состояться после саммита НАТО в Варшаве. Ja jopa enemmän palatettuani Moskovaan minä annan toimeksiannon, että tämä asia nostetaan Venäjän ja Naton välisen neuvoston kokouksen agendalle. Tämä kokous on tarkoitus pitää Naton Varsovan huippukokouksen jälkeen Brysselissä. Kiitoksia. Ja sitten siirrymme kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys menee Interfaxille Ksenia Golovanovalle. Так, потом к вопросам. Первый вопрос задаст представитель Интерфакса. Интерфакс. У меня вопрос к двум президентам. Владимир Владимирович, за то время, пока вы не были здесь 3 года, действительно, вот как вы говорили в начале вашей встречи, изменилась не только международная ситуация, она изменилась и ситуация в торговых отношениях России и Финляндии. Торговля рухнула фактически в 2 раза. Я хотела спросить, несмотря на перечисленные вами проекты, они все больше в инвестиционной сфере, есть ли у президентов какие-то идеи, как исправить ситуацию в сфере торговой, или все-таки придется ждать просто изменения политической конъюнктуры в наших отношениях с Европейским Союзом? И я хотела уточнить у господина президента Финляндии. Вот сегодня были продлены санкции Евросоюза в отношении России. Осознают ли европейские партнеры, что таким образом они могут лишиться окончательно российского rynka? Спасибо. Meillä on kysymys molemmille presidentille. Presidentti Putinille kysymys siitä, mitä on muuttunut tällä, kun hän ei ollut Suomessa todella 3 vuoteen. Ja on alussa mainittu, että todella paljon muutoksia on tapahtunut muun muassa kansainvälisissä asioissa, mutta myöskin kahdenvälisissä asioissa on tapahtunut suuria muutoksia. Esimerkiksi maidemme kauppa on romahtanut käytännössä kaksinkertaisesti. Ja huolimatta siitä, että te olette kertoneet meille monista hankkeista, ne ovat lähinnä sijoitushankkeet. Ja mitä koskee varsinaista kauppaa, onko presidentillä jonkinlaisia suunnitelmia, millä tavalla perinteinen kauppa olisi mahdollista elvyttää, vai tuleeko meidän odottaa siitä, kun Venäjän ja Euroopan unionin välisen suhteiden ilmapiiri tulee paranemaan? Ja sitten kysymys Suomen tasavallan presidentille siitä, että tänään Euroopan unioni on jatkanut rajoitteita Venäjän vastaan. Tajutaanko unionin jäsenmaissa, että tällä tavalla meidän kumppanit voivat menettää kokonaan Venäjän markkinat? В 2 раза больше говорить, чем вопрос. Hän puhui 2 enemmän kuin oli varsinainen kysymys. Что касается глобального потепления. Mitä koskee globaalista lämpenemistä? Думаю, что поскольку Финляндия является дисциплинированным, надежным партнером в рамках европейских структур, то глобальные изменения могут произойти только после принципиальных изменений в наших отношениях по этому вопросу с Евросоюзом. Kun Suomi on lain kuuliainen Euroopan rakenteiden jäsen, minä luulen, että globaali muutoksia voi odottaa silloin, kun meidän suhteet Euroopan unionin kanssa muuttuvat. Ущерб от взаимных рестрикций он есть. Menetyksiä on, jotka liittyvät kahden molempin puolisen rajoituksiin. Но сокращение товарооборота, оно не такое большое, как вы сказали, не в 2 раза. Mutta kaupan lasku ei ole niin suuri kuin olette maininneet. Se ei ole supistunut kaksinkertaisesti. Сокращение
финского экспорта в Россию 40%. Suomen vienti Venäjälle on supistunut 40%. Сокращение поставок сельхозпродукции на российский рынок 72%. Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden viennin supistus Venäjän markkinoille on 72%. Какой может быть выход в этих условиях, ничего не нарушая? Millaista johtopäätöstä voi tehdä, millaista ulospääsyä voi etsiä ilman siitä, että rikotaan säännöt? Такой выход есть. Sellainen ylöspääsy on olemassa, Локализация производства продукции на российской территории. että tuotteita valmistellaan Venäjän alueella. И некоторые финские партнеры так и делают. Ja eräät suomalaiset kumppanit tekevät juuri sillä tavalla. Например, компания Valio 90% продукции, которую продавала раньше на территории Российской Федерации и завозилась в Финляндию, теперь локализовала на территории России. Esimerkiksi Valio 90% niistä tuotteista, joita aikaisemmin tuotin Venäjälle, nyt valmistaa suoraan Venäjän alueelle. Ну и вот та самая инвестиционная деятельность, о которой вы сами сказали, она тоже выход из ситуации с тем, чтобы минимизировать потери от сегодняшнего состояния дел. Ja juuri se sijoitustoiminta, josta te olette juuri maininneet, on hyvä mahdollisuus minimisoida ne vahingot, jotka syntyvät. Есть и другие, более кардинальные решения. On muitakin ratkaisuja. Но вы в Лондон обратитесь, вам подскажут, что надо. Voitte kysyä neuvoa vaikkapa Lontoosta. Kiitoksia kysymyksestä. Спасибо за вопрос. Taidamme pärjätä ilman Lontoon tietämystäkin. Думаю, что мы без знаний Лондона обойдемся как-нибудь. Я нашим корреспондентам. Ja, Minä sanon sen meidän toimittajille. Tämä kaupankäynnin supistuminen, sen taustalla on kovin monia syitä ja luulen sittenkin, että kansainväliset suhdanteet ovat pääasiallinen tekijä. За сокращением объемов торгово-экономического сотрудничества между нашими странами стоит целый ряд причин. И, наверное, главная причина все-таки заключается в международной, мировой экономической конъюнктуре. Öljyn hinnan aleneminen ja ruplan kurssin heikkeneminen ovat varmasti myöskin vaikuttaneet ostovoiman kannalta asiaan. Конечно, повлияли, наверное, такие факторы, как снижение цены на нефть, снижение курса рубля, они повлияли на покупательную способность. No, mutta epäilemättä myöskin niin kutsutuilla sanktioilla on merkitystä. Haluan tässä selkeästi todeta sen, että Suomi ei suinkaan lainkuuliaisuuttaan tai tottelevaisuuttaan noudattele unionin ratkaisuja, vaan me olemme olleet tekemässä niitä. Да, и, конечно, так называемые санкции, они тоже играют свою роль, имеют определенное значение. Но хочу при этом четко сказать о том, что Финляндия не из-за своей дисциплинированности, в общем-то, соблюдает те мероприятия, те требования, которые имеются в рамках Европейского Союза. Финляндия принимала участие в выработке вот этих решений, в принятии вот этих решений. Minskin sopimuksen aikaansaaminen olisi tässä äärettömän tärkeä asia, siis myös taloudessa ja kaupassa. Исполнение требований Минских соглашений представляет очень большое значение при этом и для торговли, и для экономики в том числе. Ja olen kovin tyytyväinen siihen, että arvoisa presidentti avasi paljon ajatuksiaan siitä, miten tuo Minskin sopimus hänen mielestään voitaisiin saada liikkumaan.
И я благодарен за то, что уважаемый коллега подробно рассказал о своих мыслях, о своих соображениях по поводу того, как можно бы продвинуться в исполнении Минских соглашений. Ja seuraava kysymys, Yleisradio Marja Manninen. Следующий вопрос. Общественная телерадиокомпания Yle, Marja Manninen. Hyvää iltaa. Dobry večer. Tuosta Itämeren turvallisuudesta jo puhuttiinkin, mutta haluaisin kysyä presidentti Putinilta tästä sotilaallisesta tilanteesta, joka Itämerellä on kiristynyt sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan. Ja Venäjä on lisäksi myöskin ilmoittanut itse lisäävänsä tätä läsnäoloaan Itämerellä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mihin Venäjä tällä pyrkii? Kiitos. Уже было упомянуто о ситуации безопасности в регионе Балтийского моря, но хотелось бы еще задать вопрос президенту Путину касательно военной обстановки в регионе Балтийского моря. После присоединения Крыма к России там ситуация, напряженность вот в этом регионе тоже выросла, и Россия открыто также заявляла о наращивании своего военного присутствия, в том числе в этом регионе. И хотелось бы задать вот такой вопрос, что это означает на практике и к чему стремится Россия при этом? Я хочу обратить ваше внимание на то, что Россия никогда не провоцирует напряжение ситуации. Minä haluaisin kiinnittää teidän huomiota siihen, että Venäjä ei koskaan provosoi tilanteen kärjistymistä. Ну, вы начали с Крыма. Te olette aloittaneet Krimin aiheesta. Не Россия провоцировала государственный переворот на Украине, и не Россия поставила под угрозу жизнь, здоровье и безопасность людей, проживающих на Крымском полуострове. Se ei ollut Venäjä, joka on provosoinut vallankaappausta Ukrainassa. Ei ole Venäjä, joka on asettanut uhan alaiseksi Krimin nimimaalla asuvien ihmisten elämä ja terveys. Воссоединение Крыма с Россией произошло абсолютно бескровно, без одного выстрела, без одной жертвы, на основе волеизъявления людей, проживающих на полуострове, в полном соответствии с международным правом. Venäjän ja Krimin jälleen yhdistyminen on tapahtunut rauhallisesti, ilman verta, ilman laukauksia, ja sen pohjana oli ihmisten tahto täydellisessä sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa. Сделав этот шаг, и я считаю, он абсолютно провокационный был со стороны тех, кто поддерживал госпереворот на Украине, потом предпринимаются и другие шаги, в том числе по нагнетанию напряженности в других регионах мира, Европы, в том числе в регионе Балтийского моря. Kun tämä askel oli tehty, ja minun mielestäni se oli tehty juuri niiden tahojen puolelta, jotka ovat provosoineet vallankaappausta Ukrainassa. Ne samat tahot yrittävät nostaa jännitettä muillakin alueilla, muun muassa Itämeren alueella. Военная инфраструктура НАТО подвигается к нашим границам. Naton sotilaallinen infrastruktuuri lähestyy meidän rajoja. Под надуманным предлогом противодействия иранской ядерной угрозе разворачивается система противоракетной обороны. И несмотря на то, что угроза уже миновала, подписан договор с Ираном, тем не менее после этого в Румынии размещены радары и антиракеты, направленные на нейтрализацию нашего ядерного потенциала. Kun tekosyynä pidetään Iranin ohjuksia ja ohjusjärjestelmää, jopa sen jälkeen kun tämä ongelma on saatu pois päiväjärjestyksestä, Iranin kanssa on solmittu vastaavanlainen sopimus.
Romaniaan on perustettu sekä tutka-asemat että vastaohjusten asemat. Ja niiden tarkoitus on uhmata meidän Venäjän ydinvoimia. Хорошо известно, что пусковые установки системы Aegis, в которых устанавливаются противоракеты, используются в основном для крылатых ракет средней дальности 2 с лишним тысячи километров. И это может быть сделано абсолютно скрытно, незаметно, в течение нескольких часов, только достаточно поменять компьютерную программу. On hyvin tiedetty, että kyseessä olevien Aegis-ohjusten laukaisualustat käytetään myöskin keskikantomatkan ohjusten laukaisuun. Ja ohjuksia voi vaihtaa hyvin nopeasti ja huomaamatta keneltäkään vain vaihtamalla tietokoneohjelmaa. Все это создает для нас очевидную угрозу, которую никто не хочет замечать. Se aiheuttaa meille hyvin selvän uhkakuvion, josta kukaan ei halua huomata. Диалога с нами по этой проблеме никто не хочет вести. Eikä kukaan halua ylläpitää vuorokeskustelua meidän kanssa tästä ongelmasta. Теперь говорят о постановке такой же системы радаров и антиракет на территории Польши. А это уже регион Балтийского моря. Nyt puhutaan siitä, että samanlainen järjestelmä, ohjusten vastainen järjestelmä, jossa on sekä tutkat että ohjukset, asetetaan Puolan alueelle. Ja se on jo Itämeren alue. Что нам делать? Mitä me joudumme tekemään? Как нам купировать эти угрозы? Millä tavalla me voimme torjua tällaiset uhat? Мы должны будем соответствующим образом реагировать. Me joudumme vastaavanlaisella tavalla reagoida. Теперь объявляется о том, что будет увеличен контингент НАТО в прибалтийских странах. Ilmoitetaan siitä, että Naton joukkoja lisätään Baltian maissa. Передвижение наших войск на нашей собственной территории объявляется элементами агрессивного поведения, а военные учения НАТО у наших границ таковыми почему-то не считают. Мы считаем, что это абсолютно несправедливо и не соответствует реалиям. Kun meidän joukot liikkuvat meidän omalla alueella, sitä julistetaan uhkaavaksi toiminnaksi. Mutta kun NATO järjestää harjoituksia lähellä Venäjän rajoja, se jostakin syystä ei ole uhkaava ele. Что мы должны делать в ответ на увеличение присутствия НАТО у наших границ? Mitä meidän olisi pakko tehdä vastauksena, kun Naton läsnäolo meidän rajojen läheisyydessä on nousemassa? Напомню вам, что Россия приняла решение и реализовала его. Мы от финско-российской границы отвели наши войска на расстояние 1500 километров. Minä muistutan teitä siitä, että me olemme tehneet ratkaisun ja olemme toteuttaneet sen, että meidän joukot on vedetty pois Suomen ja Venäjän vastaisesta rajasta 1500 kilometrin etäisyyden. И ничего до сих пор не поменяли. Так оно и есть. Ja ei mitään ole muuttunut. Tilanne edelleenkin on sama. А на наших границах в Прибалтике войска НАТО увеличиваются. Mutta samalla meidän rajojen tuntumassa Baltian maissa NATO-joukot lisääntyvät. И чего нам делать? Mitä meidän on pakko tehdä? Господин президент сформулировал сегодня предложение по хотя бы первым шагам, направленным на увеличение доверия, предупреждение конфликтов. Я уже сказал, что с этим согласен. Попробуем начать диалог с НАТО на саммите в Брюсселе. Herra tasavallan presidentti on tänään ehdottanut, että suoritetaan vaikkapa ensimmäisiä askeleja, joiden tarkoituksena olisi lisätä luottamusta tällä alueella. Minä olen antanut tällä ajatukselle täydellisen tuen ja aloitetaan
vuorokeskustelua Naton kanssa neuvoston kokouksessa Brysselissä siitä. Sitten Live News, Alexander Junashev. Так, и вопрос Live News, пожалуйста. Здравствуйте. Меня, к сожалению, вопрос не совсем касается двусторонних отношений, но тем не менее волнует многих россиян. Недавно стало известно, что еще некоторых наших спортсменов пытаются отстранить от Олимпиады. Вот Гребца уличили в применении допинга. И количество таких случаев просто зашкаливает. Я знаю, что в России ведется свое расследование, следственные органы, прокуратура ведет расследование. Но, может быть, этих мер недостаточно? Есть еще какие-то способы защитить наших спортсменов? Ну, по крайней мере, честных. Спасибо. Kysymys, joka ei koske kansainvälisiä suhteita, vaan siitä, että yhä enemmän venäläisiä urheilijoita joutuu doping-epäilyksen alle ja he saavat kiellon osallistua kansainväliselle tapahtumille. Me tiedämme, että Venäjällä suoritetaan oma tutkinta asiasta, mutta onko mahdollisesti muita toimenpiteitä, joiden tavalla olisi mahdollista suojella venäläisiä urheilijoita, ainakin niitä urheilijoita, jotka ovat rehellisiä? Прежде всего, я хочу сказать, что мы должны быть благодарны нашим коллегам из Всемирного антидопингового агентства, из ВАДА. Ensisijaisesti minä haluaisin sanoa, että meidän täytyy olla kiitollisia kollegoille maailman antidoping-järjestöistä. И самым внимательным образом отнестись к их информации. Ja hyvin huolellisesti ja huomiolla suhtautua siihen tietoon, jotka he ovat saaneet. Мы на государственном уровне всегда боролись и будем бороться с любым допингом. Me valtiollisella tasolla olemme torjuneet ja tulemme torjumaan edelleenkin kaikenlaisia dopingia. Надеемся, что информация, которая к нам будет поступать или которую мы сами будем получать, она будет, безусловно, объективной, будет носить объективный характер. Ja toivomme, että ne tiedot, joita meille tulee ja joita me itse tulemme saada aikaan, tulee olemaan objektiivinen. Мы ни в коем случае не должны основываться или делать каких-то практических выводов, практических шагов на основе слухов или просто подозрений. Это мы должны получить факты. Me emme voi tehdä toimenpiteitä, suorittamaan toimenpiteitä huhujen tai epäilyksien pohjalta. Me tarvitsemme faktoja. И наш Следственный комитет, Генеральная прокуратура осуществляют соответствующие проверки и работают над получением этих фактов. Ja meidän tutkintalautakunta, meidän pääsyytäjävirasto tarkistavat ne tiedot. И, конечно, ни в коем случае нельзя основываться исключительно на показаниях людей, которые сами объявляют о том, что они совершали правонарушения, сами распространяли допинг. Они являются нарушителями и виновниками такой ситуации. Ihmisen tapauksessa voi pohjautua epäilyt sellaisten ihmisten lausuntoihin, jotka itse ovat rikkoneet lakia, itse ovat levittäneet erilaisia doping-aineita. И второе, нужно ужесточать ответственность. Ja toinen asia, että vastuu tällaisista asioista pitäisi kiristää. Только вчера я на этот счет разговаривал с правительством Российской Федерации. Vasta eilen keskustelin tästä asiasta Venäjän hallituksen Мы kanssa. приняли решение поддержать ужесточение в законодательстве. Me olemme tehneet päätöksen, että lainsäädäntöä kiristetään tällä alalla. Ответственность повысить. Vastuuta nostetaan. И принять закон о возможности использования оперативно-розыскных методов, дать нашим правоохранительным органам такое право использовать оперативно-розыскные методы в работе по выявлению использования допинга и по его распространению. Ja olemme tehneet päätöksen kehittää ja hyväksyä lain,
joka antaisi meidän lain valvontaviranomaiselle mahdollisuuden kehittää operatiivisia menetelmiä doping-aineiden tapausten löytämiseksi. Надеюсь, что Дума следующего созыва поддержит это предложение правительства Российской Федерации. Toivon, että seuraava valtionduuma tulee tukemaan tätä Venäjän hallituksen ehdotusta. Спасибо. Kiitos. Ja viimeinen kysymys, Ilta-Sanomat, Arja Paananen. Последний вопрос, газета Ilta-Sanomat, Arja Paananen. Kysymys molemmille presidenteille. Ensiksi Venäjän presidentti Putin. Venäjän käytöksestä täällä Suomessa tulee joskus jopa sellainen olo, ikään kuin Venäjä tahallaan ajaisi meitä kohti NATOa. Suomihan on ollut aika haluton tässä asiassa aikaisemmin, mutta nyt meillä jopa keskustellaan sitä vakavasti. Minkä takia Venäjä käyttäytyy tällä tavalla? Ja olisiko teillä kenties joku oma konkreettinen ehdotus siihen, miten Suomi saataisiin tuntemaan olonsa turvallisemmaksi? Ja presidentti Niinistölle, Suomi ja Iso-Britannia ja Suomi ja Yhdysvallat ovat parhaillaan solmimassa jonkunlaista puolustusyhteistyösopimusta. Voisitteko hieman kertoa tarkemmin siitä, että mitä se sopimus kenties pitäisi sisällään? Я вопросы к обеим президентам. Вопрос президенту Путину. Здесь в Финляндии нам кажется, что поведение России, Россия себя ведет таким образом, что как будто она гонит Финляндию в НАТО. И, по крайней мере, здесь в Финляндии настроения были в основном против присоединения к НАТО, но сейчас этот вопрос хотя бы обсуждается и достаточно серьезно. И почему Россия ведет себя подобным образом? И, может быть, у вас будут какие-нибудь конкретные предложения, что можно было бы сделать для того, чтобы Финляндия, финны больше чувствовали себя в безопасности? Это вопрос к президенту Путину. И вопрос к президенту Ниинистö касательно намерений Финляндии, Великобритании и США о разработке соглашения там или договора о сотрудничестве в сфере обороны. Вы не могли бы объяснить, о каком соглашении, о каких намерениях здесь идет речь? Мы не очень понимаем, чем могут быть вызваны озабоченности жителей Финляндии, граждан Финляндии. Me emme oikein ymmärrä, mihin liittyvät suomalaisen huolet. Я уже сказал, мы приняли решение и реализовали его, отвели от границ Финляндии все наши вооруженные силы на глубину 1500 километров. Minä olen jo maininnut siitä, että me olemme tehneet ja suorittaneet päätöksen siitä, että kaikki meidän asevoimat on vedetty pois Suomen ja Venäjän rajalta syvyyteen 1500 kilometriä. И несмотря ни на какое напряжение, несмотря на напряжение там в регионе Балтийского моря, в других регионах мира, ничего не сделали такого, что могло бы вызвать озабоченность финнов. Emmekä tehneet mitään sellaista, joka voisi aiheuttaa suomalaiselta huolta, huolimatta siitä, että jännitys Itämeren alueella, jännitys maailmassa on noussut. Что касается того, да, и, кстати говоря, мы это делаем, исходя из нейтрального статуса Финляндии. Ja me teemme sen lähtien siitä, että Suomi on puolueeton maa. Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Sitten kuvitelkaa, että Suomi liittyisi NATOon. Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, перестанут быть суверенными в полном смысле этого слова. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая в одночасье окажется на границах Российской Федерации. Se tarkoittaa, että Suomen puolustusvoimat eivät ole enää itsenäisiä, eivät ole täydellisesti suvereeneja. Ne ovat tulisivat olemaan osa Naton sotilaallista infrastruktuuria, joka heti tulee Venäjän rajoille. Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать? На 1500 отвели войска наши, так они там останутся, что ли? Mitä luulette, tulemmeko me toimimaan edelleenkin samalla tavalla
että meidän asevoimat ovat etäisyydellä 1500 kilometriä Suomen rajalta. Но мы в любом случае с уважением отнесемся к любому выбору финского народа. Mutta me joka tapauksessa tulemme kunnioitamaan mikä tahansa Suomen kansan valinta. Как защищать свою независимость, свою безопасность обеспечивать, это выбор финнов. Miten taataan oma turvallisuutta, miten puolustetaan oma maata, se on suomalaisen valinta. Мы, безусловно, дорожим нейтральным статусом Финляндии. Me tietysti annamme suuren arvon Suomen С уважением к этому относимся. puolueettomuuden statukselle, Но kunnioitamme не sitä. нам решать этот вопрос. Mutta se ei ole asia, josta me päätämme. Ну, перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, No, jos saisin vähän toisella tavalla laittaa Aaron minun suomalaisen ystävän lausuntoa, мог бы сказать, voisin sanoa, что организация НАТО, наверное, с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? sanoisin, että todennäköisesti NATO mielellään tulisi sotimaan Venäjän kanssa viimeiseen suomalaisen sotilaan. Tarvitsetteko te sellaista? Нам нет. Me emme Мы tarvitse. не хотим. Me emme halua. Но вы сами решаете, что вам нужно. Mutta se on teidän päätös, teidän valinta. Mitään dramaattista uutista ei tänä päivänä kuulemaamme Suomen Iso-Britannian ja Suomen Yhdysvaltojen sopimukseen liity. Ne ovat lähinnä teknisen toteuttamisen sopimista itse asiassa siitä, mitä käytännössä jo on tehtykin. Mä haluaisin tässä yhteydessä nyt vakavasti muistuttaa myöskin Suomen puolustuksen peruspilareista vielä kertaalleen. Да, ничего такого драматичного, в общем-то, не связано вот с той новостью, которую мы сегодня услышали касательно вот этих соглашений между Финляндией и Великобританией, там Финляндией и США. Практически они носят такой технический характер и как бы оговаривают те положения, то состояние дел, которое уже существует. Но при этом я хотел бы напомнить об основных составляющих обороны Финляндии, политики обороны Финляндии. Niin, se ensimmäinen pilarihan on vahva oma puolustus ja vahva maanpuolustustahto. Suomi on Euroopan ykkönen tässä maanpuolustustahdon määrässä ja me olemme myöskin omaa puolustustamme kehittäneet. Первая опора, можно сказать, нашей обороны – это самостоятельная оборона страны и также такая сильная воля охранять и защищать свою страну. И в рамках Европы, в общем-то, по силе вот этой воли защищать свою страну Финляндия занимает первое место. И можно сказать, что мы еще и развиваем нашу обороноспособность, именно самостоятельную. Me harjoitamme yhteistyötä länteen. Me olemme Ruotsin kanssa tiivistäneet yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Me olemme Naton kumppani ja olemme harjoittaneet myös kahdenvälistä yhteistyötä erityisesti aseteknologiassa Yhdysvaltojen kanssa. И мы сотрудничаем с разными странами и организациями, в том числе там, западными организациями. Мы также углубляем наше сотрудничество с Швецией в сфере обороны. Также в рамках Европейского Союза занимаемся тем же самым. Финляндия является партнером НАТО. И также у нас существуют двусторонние контакты, двустороннее такое взаимодействие с США, в особенности в плане военных технологий. Meille on tärkeä yhteistyö Itään ja Venäjän kanssa.
Me säilytämme avoimen keskusteluyhteyden ja kehitämme, niin kuin täälläkin on ollut puhetta, useilla eri siviilisektoreilla yhteistyötä. И мы также в то же время сотрудничаем и с восточными партнерами, в том числе с Россией. Мы хотим сохранять открытыми все наши каналы общения, связи, и мы развиваем сотрудничество, проводим такую работу во многих отраслях с Россией именно в гражданском секторе. Ja sitten neljänneksi, josta me olemme olleet huolissamme, on kansainvälisten sopimusten ja säännösten tuottama turva. Pieni maa Suomi kannattaa ja noudattaa vahvasti kansainvälistä järjestelmää. И вот четвертая такая опора или составляющая – это именно та защита, охрана, которую предоставляют международные соглашения, международные договоры и организации. Финляндия, как страна небольшая, поддерживает и соблюдает те принципы, которые выработаны в рамках таких международных структур. Спасибо, Kiitos kaikille. Спасибо всем.